sekarang kita lagi di masjid nih, ketemu sama anak mantan street punk Agung Otak Sara. Sekarang jadi ganti nama brandnya Gel, pistol terus Sangka. Gel, anak street punk. anak street punk menjadi hijrah ke jalan yang benar, oke? Oke, street punk syariah ya. Syariah boleh. Mac boleh dong, kata-katanya boleh. Silakan. Aduh aing Kenapa? Lu sama lu dong. Hei, kita teman dekat. Aing ya, Gel. Gel, tanya ke bahasa Cina. 对嘞，不，都啥用真开有了，都是最欢我嘞，不，都是全课这个，是吧？ Chan 那 Chan, Cina. Dari Gel. 来了，还那边可能在有人说谁？ Arab, Mac. 还有人的，你的，那Indonesia，不老还 Mac, 是 jawab dong. beres. Beres, sudah alhamdulillah. Bareng sholat nih. Itu perjalanannya ke sholat kan? Tanya lagi ya. 贝贝，你有人是 Komedi. 我等一下贝贝，贝贝， India. Chan 给你没得可来了， Chan 这个了，给你们特来，特来我来这里。 Mungkin agak malu-malu. Enggak, jadi emang kayaknya Ari B kan Ari nunggu hati nangis sementing sholat mah jadi lembut hati. Iya, gitu semua. Sekarang otak cik mandi. Otak sarau. Pistol tur Sangka. boleh sok kata-kata buat Oke. teman-teman yang mau kembali ke jalan yang benar, silakan gue Mac. Jadi Boleh. kawan-kawan Boleh. semua yang ada di Dunia maya. Dan YouTuber sekalian. Jadi yang namanya kematian itu bukan dari akhir, Allah Akbar, bukan dari takbir. akhir Bisa menyerang kehidupan siapa saja. ya, tapi justru kematian itu jadi awalnya kita antara masuk surga dan neraka. Allah Akbar. Jadi saya juga semuanya aduh ngomong hungkul itu bisa akhirnya. Iya, bisa, tapi nggak ada sama kita saling belajar. Ya betul. Boleh kalian brutal, Tapi harus total. setelan, serem, tapi hati tetap Allah Allah Subhanahu wa Akbar, taala. takbir. Regrut pagel. Oh, ada lagi Mek perkataan untuk Oke. untuk motivasi untuk Ya. teman-teman yang lain di sana di luar sana. Iya, untuk kawan-kawan semua ya, Boleh. khususnya buat jangan Muslimin dan muslimat. ya jangan malu kalau misalkan jangan malu kalau misalkan kita tuh ngerasa duh orang teh geuning loba doraka dan Allah Akbar. doraka loba naon teh loba dosa lah istilahna. Ya gitunya. Tapi kan sanu nyaho kan loba gitu ning aya naon teh terus waktuna urang ngerasa jenuh era ning bisa ngalewihan ti naon teh anu diajar teh jadi bisa yang diajarin gitu. Sorangan gitu bisa ngomong ukur. Asli, tapi kita belajar dong. Mek. Umur mah teu nyahonya, Ah, oke, umur mah teu oke. nyaho. Itu urang teu nyaho umur arek nu ngora arek nu kolot. Kira hadi urang arek. Ingat ka Allah teh ada. Anu sedih mah kieu euy Nah, pandai. gimana ta? Gimana, Mbak? Pak. Mek, boleh? Kita budak teh tanya misalkan kayak misalkan seorang teh nya dia ke Karena ke nitah ya ke budak teh misalkan kakak sayang misalkan nanti sholat dulu. ayo orangnya misalkan acan urang sekarang ya nya kalau urang teh keur naonnya misalkan keur ngapalkeun lagu cek si budak teh aya udah sholat belum urang aja di era Nah, iya jadi Udah jadi kalah. secara langsung kieu Mek, kita harus sebelum disuruh sama anak kita harus jadi contoh yang baik dulu. Iya. Nyontohan lah kabodakannya. Mek, jadi awalnya Mek kembali ke jalan yang benar itu gimana Mek? sebenarnya mah Sebenarnya Ke jalan jalan- apa hidayahnya dari mana gitu? jujur we nya ya kan baheula teh pernah ngimpi ieu Ngimpi ngusep ngimpi naon? ngimpi yang ngimpi teh cara baheula teh pernah ngimpi teh maot Nah, mau teh seorang teh naon teh bertemu di bawah cina sama kayak si mati suri di gitu. kita orang tehnya Oh. tina impian teh cina ge agung cina ge istighfar cina cerita nanti orang teh air nanti luas Mek luas berupa kumaha eta na? tah pas ieu teh cina teh merenang geus kan teh cina teh teu dina impian teh Oh, teh amarnya. tah engko poek nama ngan kitu ngan teh poek teu dina titiringan
tapi cek hati teh umah cek hati mun geusan jadi tanya berarti sedih tanya cerita ya masalah bakatnya heeh Salah begini. dari pandai tuh biasanya Oke, boleh nih lagi ngeplog nih buat nanti. Ya, jadi buat inspirasi buat teman-teman semuanya ya. Biar jadi kembali ke jalan yang benar. Oke. jadi inti nama tong lah urang teh kan nanti da jalan mama terluput tina duraka ningannya Asli mah teh gagal. meureun naon teh bener wae lain malaikat Salah wae dari iblis. tanta gitu ibaratkan teh mah mending diajar daripada teu diajar pisan lah Betul. minimal urang teh komo jeung para anu modelan teh ustaz dingannya ulama Ini, jadi Mek. kudu di deketan eta teh jadi Asli. urang teh moal Lamun yang soleh, cina kudu gaul aja jeung mah soleh. bener Jadi, lain ngaranna soleh gitu aing ngaramah soleh mah bolo banget ya, alak namanya. Nah, urang teh urang doakeun mek nya. terus kan Aya pepatah Sunda mengatakannya nobody is perfect. Tak aya jalmi sempurna. nobody is perfect sama Inggris kan Oh, Inggrisnya? Waduh. Coba, oke. Sekarang enak Agung naon teh? Sok naonnya sarana kanggo kaum muda anu nuju kumahanya. Nuju baluung atau Jenuh, nuju jenuh. Sok Bung. kayaknya kawan-kawannya nu aya di sadayangan di sosial medianya Sama dia, betul. khususnya channel Nah, Neighborhood-nya boleh. sadayana pokoknya mah orang teh entong ieu lah entong boga sirik ka batur gitu soalnya aya papatah ki cenah cek anu ieu mah cenah ulah sok sirik ka batur cenah misalkan urang sirik ka batur mungkin orang sirik ka batur cenah Makin mungkin dicopot cenah rezeki urang teh cenah Allahu Akbar. Alhamdulillah mindaliknya. heeh mending keneh manan milik amal paidi cenah Benar. tong sieun mah batu beunghar ya urang teh panas nya namuk Nah, itu penyakit hati teh Tah, nih eta. kayak teh. Ulah, eta teh. Makanya gering hatena teh. tah gitu jadi urang Ya, teh cetak. sikieun yang batur boga motor riut cenah Oh, teh sebenarnya menyiksa sorangannya Tah, teh. gitu, orang bebas we lah dah Bebaskeun hatena nya. anu misalkan teu beunghar di dunia atuh bating gitu atuh coba urang punya hari urang Allah. Takbir, Allahu Akbar. teh diajar makan agar masalah sukanya atuh itu diajar banyak jadi Bisa bisa nilai lagi gitu banyak ya. Oke, ge bahasa Cina keun. 是那个葡萄菜园了，都排队呢，接了一个都是他菜园的，喝得了也算了，是阿拉什么那来了，还得为可来了，真的葡萄这次等于，后来现在听看到这葡萄来了，喝得了生头就烧了。 Oke. Demikian dialog bersama Agung Otak Sarap Sepang Hijrah kembali ke jalan yang benar. Terima kasih Mek ya atas inspirasinya, semoga bermanfaat dan semoga menjadikan inspirasi buat kaum muslimin wal muslimat. Oke. Amin. See you. Next. Bisa nuhun. Keren. Neighborhood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.